Bog svima, dobrodošli u Irena's Cro Cafe. U ovom videu idemo vidjeti što se događa s pridjevima u hrvatskom jeziku u dativu i lokativu. Dativ i lokativ, kao što smo već naučili, su dva različita padeža, ali imaju iste nastavke za pridjeve i za imenice. U današnjem videu ćemo vidjeti glagol radovati se, to look forward to, radovati se, koji se koristi uz dativ. Ako želite saznati razliku kada se koristi točno dativ, kada lokativ, preuzmite, downloadajte besplatni šalabahter, besplatni cheat sheet koji sam pripremila za vas. U opisu dolje ćete naći link. Ok, idemo krenuti. Isti primjeri: mobitel, televizija, ogledalo. Radujem se novom ogledalu. Plural, radujem se novim ogledalima. Mobitel, radujem se novom mobitelu. Radujem se novim mobitelima. I televizija, radujem se novoj televiziji. Radujem se novim televizijama. Dragi svi, ako želite vježbati više, pridružite se našoj Patreon zajednici, postanite Patreon, učite s nama tamo, zabavljajte se, link je u opisu od videa. Hvala vam svima na gledanju i čujemo se uskoro. Ćao!